Narawa. Come, baby, come. Kamawita simwe. Shise mukama na bakunda. Hallelujah. Abasalamu shokangambe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, yebale munonga. Kambanze nsime mukama ruhanga. Okumnyambagazi owabasa ya ahajoro naku chekaba kuliye batetete mukama mungaro. Tuganike tumusime ahabwensi yanunde yatugeza. Nembabazi ahakuba ebebero ishura negwera chumwe munonga mbwenu mukama nayebare ahakugira ngo yasyajoro naku ishura tiyagwa yabaretaje wende babaza mukama nsima abazire mwana mwetere ngaro zamana munonga mwebare kwisha mwebare kushemeseza innocent school kakoba kandi nibyo ndibakunda munonga kuko mwabasize kukunda mukatuhereza abana banyu tukaba bashomeseza nibyo ndibakunda munonga mwebare kuhasente nebatorozi embera nebetarije no kwatoku no kwatakuya kuko mukama kubasa mbwenu mukama abahereza umugisha kandi abarinde ayongera abahereza izindi nangwana no kuzara ukatwongera abandi mwebare munonga nsima abashomesa mwebare kushomesa abana bitu mwebare kubashomesa kurungi orujungo rw'abana bitu bine n'urw'amana munonga shana ko umutima gwawe waba tine kusima nkiwe nijara mwabareba kandi abana bitu kuba kuruga habaza amashomera gandi hino mwana urukora second grade arutaganamu omubashomesizaha taruko buzima kansima abantu mwena ababasa kwisha toyinaho mwana konka no kundishemero rya Holy Innocence ningo kashomesezaho mbweno ruho wija kuba nitwe mazima yebare munonga nsima ababatandikira ishemere rukutandika bina habana nezishaha bakine habana ababasize kukunda ishemero rya Holy Innocence bakabara kukunda abantu buntu mwebare munonga Mama Patricia Gaya nyowe kabachiro muto ijoro kushoma ndukuturaha nyowe kabani nduraha ijoro muto njuru kushoma konka hina bazira ko njuru kureba mazima nemba bazamukamo ye bari munonga yishi Ogo mukasi nawe nomwe ombatandikira enyendo yetabani agoguma akasupa bani yajaskafu mama Pola abantu bo abazira ibingi okaba malayo so nabasakwetabo so abantu bamwe abunabire kiriyo mweji lukushoma no mu secondary na university bina habana nezishaha bakine habana mubatero mu ngalo na mama ntare niwe kai cyane bakorera na mama ambaza rugai mama Joan mwebare munonga tubasima
tine bugacoro na nimwe babafite tukunda mukatuhereza abana banyu mazima mukama abongereho abazira babanteremo akeshongoro gake batuzeneremo tukubebaza mukama pia kwa chitia sima ngostere bya bishajana twakwakira yebari kunda Holy Innocent School abakatete nimwe mwishi kindergarten nursery school neshango markatete batchas bija kubanitwe na director wabo head teacher mazima mwebari kwija batera makashongoro bije gamwe ago kushangana mukwatanisanago ahakuba okukopa tukwayo konka okukopa kurungi kutariyo kubi norebe eki oreba kiriya bwenu mwebare kwija batere makeshongoro bagarike yebare binonga DJ kandi of course ninyongera nsima wowe nagenda kuhererukayo umugeni witu mukuru kandi naruga ahari Mbara City South ahari Vision Kakoba niwo mugeni witu ineri izoba umugeni mukuru witu uwitu ineri izoba kandi naza kubeshoboraho ndakabashoborire byona ebitukuba activities kuba twine omutamu abinje numbasa kushoberwa hakugira ngo tumukonde babonanga bakwije nashishe nabande abakwije mu mazi nabande ejetamu bire nibanda kumunonga hakugira ngo bene nyongera yo kace ahadutabo kugira ngo nabana ekitora abatereze ekitora abashomese chibekire ekintu kiricho so nicyo mbe mutakundebera munonga office ningo mwishemero mbere nyerukanga kugira ngo nyongera bitabo kandi ngaruka mpugabashomesa omuchumoro mpechi mukozese chance ogarike yogoro ine certificate oshome diploma kugira ngo obase gukora kikongera habitabo kandi na fiche takakomaha noyishanga somewhere else beno muchumoro kechi nimwe batani mbisi ya kumukorechi mugarike yo mushome echina chikwenda kubanshora bazire twena tugenda no murembe no tugenda ne kintu kiruho kandi kirungi niwe no bano yesima omwana wawe wamuteko mu ishemero omwana akashoma kurungi okamubuza kintu mu shunga niba kushanga wari kuchikwegeza okashanga omwana smart mubaza mutera abana bitabo kuba smart mu ngaro abana bitu baba smart na nevana bakora kya smart meaning n'abashomesa ba smart n'ishemero smart Bueno nabanimera kubanshura uniform esya eyikwenda kutandukana na nomwako kukwija mukama yaba kizeyo ogwe 2024 kutero mu ngarecho
Choroni. Konga twenda tugo mu brain. Niba tusoma kapere. Kandi abana bitu babe bari bati. Abishyi baza kubana bashwari tete kati. Abosho baza kubana bashwari sadeji nana empare ya kachi. N'abazira babire n'abatura kija mwana wewe nani weisha weza uniform nizishana mazima mareke kumana mutukore bintu kebi tubantu wenda tubonere tubantu wenda turebekeje mbwenu atisi wono reba ngo eyishemero zo kujubasa kandi twakuhereza chance ngo ukozisa heru yija kwereka omwendo kutukubantu kozesa twinitema kugira ngo tuwagora ishemero ngukora za heru turakwereka ikintu twenda mbwenu nyabara we tukore ikintu cyo kugira ngo n'abana baba bari mu ishemero bashane baba bari mu muhanda babe basima tubabonere afante ikintu cy'urundi mbwenu empare niyechi Sportswear nezaguma kokwe eji yo nezaguma kokwe tena kushweta azishiro baza kujwara atenjuche kine kubaka roho baji bweni wana kosta shweta roho baji turaje bareke shweta yitu nana katete roho baji mbwenu tuende chinde churunji nana batichani bakore ho bwa eproni wija kumureba washango kukirasi na nyembe smart ebintu no basa kutaberebe byenyuma konkaha nimba nindebe kati akasumu kanje nakaso kutakushanga kwatirire sumu omwako gukwisha bwene cyo kintu kizakubonera mu kitero mungaro omutamu zone zishate kuba twine mu activities zimwe na zimwe tuba twine mu first time tuba twine mu class visit aza kuba twine mu class visit abinji abakazi nabo kushangana bija bareba abana mbwenu n'abashija mu bagambere mwahikayo nutushemererwa munonga akubana wakwetorora tente n'abakazi buka namwe n'abashija mwemerere tubaterero mu ngara babasa kwija mwemerere bazima mwakora ikintu cy'amana munonga mbwenu mwahikayo mu bagambere ngunu itonto bantu benda bareba bane bakora haza bamanye omwana ko kwakorata ngo kwakora mu chiti ningo mwitera amasomo fata kuterire sumu chebero munshako orebo mwana hina kapapara kuyareta bokasheme orebe ne bagamba chi bana bakwenda ishemero oyijeho baba nibenda ngo oyije utayayiro mwana orebe byakozere nyabura mu mwije second term tuba twine mu children day out omwana yakoletera kapapara kuntwenda kutambaraho away from school masima ine abantu abonaga banyere kusima muzasereho kace konka itonkishemero ya Holy Innocent School twine engwatanisa nungi n'ibyo kwerinda kandi nana omutambura kwitu okutwatambura mu kasheshe twaba tukumere n'abasirikare kandi naho kugandereza eshaha osi wa yakei post na wariyaha madamu niwemerera niwowe je bari munonga kwija kandi okahisa omukoro gwite kitinisa twineho nanaba bawu mwijahimwe mwijeho tugumere nabo nano ndisho ahari
arikuri ya geti niwe waba hine umukoro ugoyine n'abantu barungi munonga kandi nibakora ebintu birungi na wabo bine ndoba nomanya ngo byawe byona biterire ahubwo kuba byo kwerinda n'ikintu kikuru munonga tari kushanga wasigahishaho yawe ninga hino muntu watahamu nomanye hate kahinduka ntuba turyaho umuntu akurya rubaje inebomu ngo babarya speech de pe cha konga abantu baba bariho ebyawe byona nibabiterire mwe bari munonga. Can we have the cake here? Nanye bakureta cake kandi romugisha kuko yanjura ubundi obwiro kushiro bwinjitwe ba MC kumari yecho bagira ngo ushobyo wanaga musiganiro wanagamba byinshi wagambuka nyowe omufamily ningo mashomeraga kindi umukozi nkaba umwana hati nkaba part of this family abwo kuba nyowe kurebera unji tinkurugaho nyo mushomesa wa secondary retired because nkaritaye ngo mwabo umwezo gwa mushanju abantu kubagambira mu retired bahakana ukanyo na pension na payroll ya pension by the way ushomesa nkabushomesa imyaka y'inashomesa nagira ndi nabo hiza nyote narinda kuza kuba watinko ngo biri bwaza kushabara tane no ko karebo umushomesa riyare ashemerirwe kusimwa akuba ntabwo ikintu cy'amazi abanje bija kashesha konka burusime y'wana ureba niza hariya babarwa hati dadi so umudati umushahiri zibamaromuka nachifiringi eshahiri zibahezomuka bahumura tude so mind about a teacher urukusiba nawe every day mwana mubareba aho bwa baby nakiha nikijaha ushanga tukakumanyeki konka kuza kumareta umwana banamanya ki abanamo kweshongora banamanya kuzina banamanya kubara nagambo rujungu ngwene riyare DJ tera mubaticha banja keshongoro bijaha umuziro yine cyo kwenda kwasa mushomesa okimukwase kuza graduation mwe bari munonga DJ ya wazita ziheze kokwa tubarre nabi tulinziriwe baby class 1 middle class 2 congratulations. Yes. Congratulations. Yes. Ake matele chine bali ku. Wow. Atunzwa sharateki na kabandi mnoko walisa bulisa baza fikura hadi chosen generation with a call to show his excellence. All I require for life God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation with a call to show his excellence. All I require for life God has given me, for I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I am. I know who I am. I know who God says I am, what He says. I'm working in power, I'm working miracles, I live a life of faith, for I know who I am.
celebration. DJ, we are going to give certificates to these children. And we never even know zero. So, people in the barke haha. Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, no za kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, no za kukakasa ngo nina mani.